Whakaalawhala ia tu hanei ha tau tōla do wala tala tutupu ke lata ia mo e awhiawhi nei. Whakamua koe tangata tāne nei loa ai ke tau wala tala he whahitapu e kua moli, kua tupule kua ai ke tau puhala o whenonga he tau whakaholoanga whakatuwhono, ha koe haana mui tangata nofo pangotā ke tau mutu kehe, kua liwa tutua ia ke motuku Nisilani he māmahe aho nei. Koe loa e BCN News, koe liwa tua ia he aho nei ki Nisilani, kai no nofu hifo e hana toko ua me tau whānau. I loa ai koe whinatunia ia ke he hana manako. Koe māma he aho i neawhi ne huhu mai a lau tōlu ki whafo mai he tau puipuianga, he matakawi nā ko homofisi, ne tātua ia mai toka ai ke whali puipui, ke whakatali, ke he whakalele he aho nei. I loa ai whoki koe mawhawa nei, kua tamai e tau puha koloa halau tōlu ke he wakatonga kua moli, ha koe tau amanakianga ke o mai ke tae whali halau tōlu mai no nofu ke he motu. Kumi atua BCN News ke he takitaki o whisa he tau tangata o atu mai o mai ko Kim Ray Waha kai nāka i la whaitari mai. Kua nāka i holomitaki e tau ngahua ke he uafu ke he tau ngaho nei, ha kua whaitangata ne kua kaiha ai mai utawhakahanoa e tau koloa he matakau ngahua. Koe aho whaile whaitapu kua mole ni whinatu e takitaki he matakau Bays Underwater, ne mau e kontuleke ngahua nei ke he takitaki leo leo ke whakailoa kua whaitangata kua kaiha e tau koloa ngahua halau tolu, tamai pauaki ke tā langa aki e uafu. Pehe e takitaki leo leo nā kai manako a Bays Underwater ke tae hokotaki ke mga nei, kai ole atu ke liwa ki atu tau koloa nei, kua uta whakahanoa ai ke mai ke he tangata ngahua ke mātutaki halau tōla tau ngahua. Ka nā kai liwa ki atu kua tōtua e tau ngahua halau tōlu mai nā kai mitaki e tuanga he wāfo. Tau koloa nei, koe tau koloa pawaki ni ka atu mai tau ngahua halau tōlu he wāfo, si ai meki ke whanau ki a birds po ke tāmana ki whakatau e mana fuo. Hako e longolai tau koloa ne ngalo, mai tau uka fuki tau koloa ia, ai meki he kau ia, he Bay Underwater, ke tau si tau ngahua halau tōlu he wāfo mo nei. Kua mahuinga lahi ke tau si halau tōlu tau ngahua, mua atu ke whakaus tau ngahua tau hoko mai e mga hala a whā, ia manaki ke hoko mai e November. Kua whakatali hi kau ia, ke tāmai tau koloa fua mai New Zealand, ke i tunga i loa ratongu, ma mamau niwe mo New Zealand, mai ei kua mawhawhuki ni tau koloa nei, si ei muka muka ke tāmai. O whawhuki ni au he longona kua o i tau fua ke vese tau mena ni whitai whakapiki ke wafo, ke tau stanga kua. Kei pehe ai whiringata ni liwa ki mai he tau koloa ia, tō hoko me mga huia ki hoko toki mai ki tau se matole kumianga ki sia ko hei ni kei ha, po ke ko hei ni kei ha si sele ki tā tangata whoki, si ka pua mua he mga huia tangata ia, tō ki sia ka hoko na kei ki hopo. Kei ai manako he mga hunei e taki he kauia, ki utaka hei tau whoa ki he hopo, pa nako nia ia ki liwa ki mai whakamawhisi tau koloa, ki me ki lau tolu ki whakatu mau e tau ngahua lau tolu tō hoko mai mga hala a whā. Koe tau koloa nei ne kai hai, koe tau kā lapatoa mō le ue mita he loa, si pihia whoki e whalo tau wala fittings. Koe tau koloa nei ta mai pauaki ke tau usiaki e tau ngahua nei, ke mau popo e tau malona nei ki he uafo, a to kamata e mga hala toa whā he mahina ka hau. Mahuinga lahi e ngahua nei he uafo. I loa rau tōnu, koe o mai osi tau koloa he motu nei he tonga. Kei ai hangahanga mita ki wafo, hako e he malona he a whā, si ai me ki tau se whakaene e whakamita ki tau ngahua he wafo, ne ki pakia taha po ke malona fuki he wafo, si wha mole la, mahuinga lahi whakau nei, mahuinga lahi he wafo ke motu, liu aki mai whakamawhisi tau koloa ni uta, ke me ki a Bay Underwater ki liu ki tau se tau ngahua lau tolu ki lata mai mutu katoa. Kua mamafa e tau hātakianga he iki pule mai whāhitāna ki tupe ko lilifu o Crosley tātui, ke he tau puhala whakaonga tupe he tau whāhinga hua. Nā kai la lotonga e tau whasiwhasianga tupe he tau nei, ka kua whailoanga mai he whāhitāna ki tupe whakatuwhono, ke e whakamanatu ki he tau takitaki whāhinga hua, ke mai longa mo whakainene e tau whakaongaanga he tau tupe he tau whāhinga hua. Pehe e iki pule ko e lilifu ko Crosley tātui ke he hana melihila, ke whakamanatu ki he tau takitaki whāhinga hua, ke mui tua ki he tau mata whakatuwhono tohi, ke lata ai mo i tau tangatanga hua,
Mua atu ke lau tolu ka nā kai mui tua ke he tau whakatuwhano tohi si pihia mo he tau whakatokaanga hua ke he tau whakaongaanga he tau tupe. Koe tau hata ki anga nei ke whakamanatu ke tau whahinga hua ke mai langa i tuanga he whaswhasianga tupe he tau nei kua tōtua ai e tau tupe ka mua lea 5 miliona tā la mo i tuanga he whakatuwhano kua nā kai maua e tau tupe ne whamahani ki ai. Kua whakailoa ai he hukui palemia ha New Zealand ko lilifu ko Winston Peters ke whahitapu e kamale tō whakatau ai he whakatuwhano ha New Zealand e tau vai whakangata ke lata ia mo ngā ngāo COVID hong flu mahiwa mai tau motu ko niwe toke lau mo atu kuki ai lani. Kua whakamoli ai he whakatuwhano New Zealand e taha maweheanga mo whalu he tau motu e lalolangi ne whahingoa ai ko COVAX Global Facility ke muka ai ke maua e tau vai nei he mangaho ka whakata ai ke whakafua. Kumi atu a BCN News ke taha pulotu ke he tau huki whakangata he aonga pulotu hao kalana ko e ke kāwhoko Helen Petosis Harris mo i pehea ia ko e taha nei he tau puhala longa kua lali kia e whakatuwhano New Zealand ke maeke ke maua e tau vai nei. Ka pehea whokia ia whai mangaho ngai ani toki sia e tau vai huki whakangata nei. Koe anōnu atu ke he lotonga he tau kahau tō linga kamata ke maua e tau vai nei ka mitaki mo e mawhala e tau sivianga ki ai. Taha e whakaholoanga ke utakehe tau manu ne whaikeli mo e tāmase e tau wheo, si pihia whoki mo e lali ke liu whakatupu e tau wheo fōu. This year, the outbreak extends... Talahau mai e tangata pisinisi uku ko Rami Ovid, koe ua la e matapatu ke he tau whakaholoanga nei ne whahingoa koe Coral Reef Restoration Project. Whakamua ke tō mo e whakatupu fōu e tau wheo ke maeki e lau tolu ke mumui mo e whanawhanau mo e ke ua aki ke utakehe tau fufuuli ne kua kisia kua kai mo e tāmase e longa he tau wheo ke he tau walatahi a lofitonga he tau mga nei. Tōlu tau ka mole ne ka mata ai e tahanga hua nei ke liu whakamui mo e whakatupu e tau wheo he motu. Ko tau wheo ne tutupu ke he tau kua mole kua malana osi he a whāko tino a si liu ai a lau tōlu ka mata whoki mo e unihifu whoki ke he toka. Pehea ia uka i ngā hua ka e mahuinga lahi ke leweki e tau wheo nei kua whita he ka mata ke ngalo ha koe tau manutahi ne whaikai tunga e tau fufuuli nei mo e taha manu ne whahingoa whakapālangi koe Crown of Thorns Starfish. Talahau mai Rami Ovid, koe huki aki e vai vinegar ta mai he tau motu kehe ke keli aki ai e manu nei ne whahingoa koe Crown of Thorns Starfish. Ka koe tau fufuuli, pehea ia, koe whakatai, koe kisia malikisi hake he tau numela fufuuli, tali mai he tau uawhi hong fulmafitu. Ka kua tupu lahi he tau mō nei, mo e kua kisia kua lahi he tau numela wheo, ke he toka kua mamase ha koe tau fufuuli nei. Koe matakau hana ne whai oko e tau fufuuli nei, mo e whalu aho mō lea e awhi fufuuli ne oko ai, mo i utakehe mai he tau wheo ne kua pili ki ai. Nā kai ki sia he tokalonga e tau wheo kua mamase ha koe mena nā kai koe tau tangata uku kua lau tolu ia. Kai kua ki sia he tau mga nei ha ne whai tolo atu ke mōmou mo i ki sia kua mamase e tau wheo ke whahe tonga he waafu i alofi mo e to tolo atu whoki ke whahe tonga he motu. Taha e matua tāne mo e hana tāmane kua hoko mai ki niwe ke māmi hao nei, kua whakise hana tau manatu tupe tupe, ha kua tatungi e me whakamole lime seo e tau tā la ke moua e tau hokotaki mai he tau e ke kāwhui New Zealand ke maike ia mo hana a tāma ke o mai ki niwe. Kua whakakise e tau manatu nei hana ke tau whanga papa Facebook e o ki whai tapu, mo e to hia mai a ia ke whai whakapuloa ke whakakise hana tau manatu. Pehea ia koe ue seo 50 e tā la, he to tongi ke lata mo e tau sivianga hana, si ua seo 50 foki ke lata mo e hana tama. Koe tau sivianga nei, koe tau hatakianga he whakatuwhanu niwe ke muitua kia e tau pāsesi osi. Talahau mai e hukui tohi kupu he whakatuwhanu ko Gayleen Tasmania, i loa e lau tōlu e tala nei ke matua tāne nei ha kua mātutaki atua ia, hangau ia ke tau tupe longa nei ko tu tongi e ia. Pehe e hukui tohi kupu, maeke e tau pāsese ke o atu ke he tau mtakavi kua whakatupa waki ki Okalana, he tau ngāho nei ke sivia e tau tangata ke ngau COVID hong fulmahiva. Maeke whoki ke tātu e tau hokotaki nei ke he tau GP, po ke tau e ke kāwhu e tau mga whaoa, mo e nāka i whai tutongi. Talahau mai whoki e ki pule he whahi malolo sino ko lilifu ko sauni tonga tole, ke whamanatu atu ke he tau pāsese,
Kua amana ki ke lele mai ki niwe ke mātuta ki tū mau mai ke he whakatuwhano niwe mo i tau ofisa ngā hua ke maua e tau whakailoaanga pehe nei. Sipihia ha tau tōlua tau walatala tutupu ke lata ia mo e awhiawhi nei. Amana ki ni ke mawhālai pō, nono whā.